Oh, hello. Uy, halu! Kumusta ti best friend ko? Day, kamamaskula doon nga babae. Kumusta ka? Long time no hear, ah? Mayat mat, imbag adita timawag ka, nice to hear from you. Kunak adino natay ka. Ay, wow! Imbis kiti nga ibagam no napintasak pay langket, detakit di condolence ti ingka isabat. Kasano nabalita ak nga nagsina kayo manen, kinigayam mo. Kunak adinuyag ag paysumli ko ng mga numaawan isuna agbigti ka. Ay, wrong. Adati kasabihan nga in every storm, there is a rainbow and another rainbow, di ba? Hay, nakamove on akon kani ex ko, jay ex-convict nga diyay. And now, nakabiro ka konti talaga nga soulmate ko. Oh, dayta ka manin. May kamano daytan nga soulmate mo. Madamdama, paasa lang manan dayta. Agibati kagaminti ayat para tibagin. Han nga jay ultimo kararuwang itad mo ti lalaki. Tapos libre dan to nga pumanaw. Nga kantungan eh. Hay, anya ka ba? Best friend ko ba sikaw wano kalaban? Tatak lang nga tumawag kat, ag sermon ka manan. Aguray ka. Sino ba tayo ibagbagam nga barbarong nga soulmate mo? Well, getting to know pay lang matkit di. Gamin kat, crush ko pay lang suna. Ngam, hang kamanan nga mang judge, ah? Dayta manan jay bagbagak nga after the storm, there is another storm. Okay, let me explain, ah. Crush ko suna, nga mamatiyak adi nga kwa. He's just waiting for the right time. Kasi, rumrumor kami adi jay kwa, rumrumor kami jay restaurant. Tapos, kanayon iso kano nga madukdukutan. Siyempre, siya ti agbayad ti bills. Ngam it's okay. Tapos, amom, kanayon ko adi nga kadkaduan ijay kwa, ijay SM, tagumatang kami ti usar na, like Levi's, Adidas nga sapatos, t-shirt, short pant, can brief, ngam amom, managlipat ni crush. Kanayon na maliplipatan ti wallet na. Kat syempre, siya ti agbayad. Ngam it's okay. It's all about love. Amom di ay. Best, kaslamot nga scammer dayta crush mo. Nako, day takamanan very judgmental. Ikam gaminti ko ay suna ati chance. Uray ko man ikan nakati flowers or chocolate. Very concerned to pay isuna, best. Amo no apay, gamin kuwahan nga agit itad ti flowers, takano baka ma-allergy ak. Among di pollens ti flowers. Tapos, hanya agit itad ti tsokolate. Kasi baka kano agka-diabetes ak. Hayhan nga kasla jay kwa, jay ex ko nga jay ex-convict nga jay. Kanayon nga lang agay ayab jay bar, syakmat nga kanayon ti agbayad. Tapos kat numabartak, may isbuan pay, syak pay ti agbanyos. Yung kaslangay nga, bawi-bawi lang. Hay nako, in love ka manan. Iso nga, uray noon niya ti ibaga, kan mo manan nga tangken. Basta ano ma broken hearted ka, haan ka manan nga tumawtawag kanyak tapos sangit ka manan nga kasla nga baka. Trust me, amok nga awan ti intention na nga madi, char. Pure love lang, pure love. Ala, sige, best friend ha, mapang kami gamin jay kwa, jay police station. Apay mat, Ni crush gamin ngay, in regalo ak aditi kwa, in gatangak ti refrigerator, para ijay na boarding house na. Na misplace na kano. Nga madikmat nga agpanunot ti dakas nga apan na insalda. 3 weeks later. Hello, best friend. best, hello. Apay nga tumawtawag ka manen. Ni crush ko. Agtatakaw gayam. Scammer pie. Inala na amin nga savings ko. Amin nga gamit ko dito balay na awan.